Kardom Nilimontirong Pipi Pinibirta Arjuponik KSA KSU KWJF Atoma Hinpen Diphu District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Perangkiamai Kangnipon Jitine Bhai Kreke Thomarni Ada Por Bhai Keba Por Malompen Diphu District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Perangkiamai Ingnipon Jasemet bangso mai kang nipon lake kedam tang pis ekor kache toka tumphan karchupona puthak alang litum KSA KSU KWJF atuma phan akoi kipia puthak ningduk chepaklang pon labang salam donalong ke choklim lopule alang litum karchodon lapukali sita alang litum kachipupen asavet sita nangwan piloputa jongpon lasi kiwang jini phai inkoira trok malom seminar padoponji lasi ke chok chedoan kipangdak donja phansi bangso seminar bi ponji puta pangdak pon Lasi bangso kar chodon penajok kaya hotur lo puhei hoi jongji det nangji puta alang litum pen jongpon. Kenangan social media, printed media, tanpa ada electronic media sudah. For example, yang lo lalu dihek kamu mana mencengok kisah manang box sana lah peace accord materi song frog resimang tangki or song lah pen ke government of Assam pen government of India mencelang pen itu anam don Nah, so kita kenangan Hurisa ya sana tu, komando itu ni karong atau komando itu kita bangsa ekor dan joksi ni kesiksa atau tu tu. Komando itu mang kita so ekor mang kita job efektif lagi prosecution against sexual against the people tu tu. Sehala bangsa ko thak pesin tu ni, bangsa president ini bang kita thak. Teaching si bang lahlo kita mentang alang itu ekor itu death pen 6 August ko din welcome them phone kira tu jito hai namila tu 6 ni kar di monang lelo itu tu masong tu ben chenglo penala song nge minjala nang lang udah lo tema tapi om lu ngaham phang song tu tame la pen rajo ja song tu tame para tua lo dok muka lo sipre jama din kang khong lu la pen kana tu ha kideng lu ko welcome tu ini tuh kami para palung tunpen ini tuh Karbi Anglong Harman ajak mengikuti pesing tentang buat fenomena peran cema katipin itu kisung jejak tunpen Karbi kaya karena kesong pi pemain pensil tuh nanti alam tuh apa intimai ini sehala bang suarni amat kini tuh bang seekor coklim lo kita bupe coklim nelang kita bupe sana isi ning karong mang leher alam tuh Kacusong aluti bangke kangtang kang sak ciupen, ini kawan ciupen. Tukar mainstream nong keman, hala bangke kacurung biar aku binom. Tapi alam tu apa? Labangso piece ekor kas tok jepan, tok skehang ko na bangke government of Assam dan government of India pun itu dengan kacurung berapa. Setelah isi ladak itu udame itu ning hiduk sama itu, akhirnya itu apa saja include Hindi kaman de or kuno lapen ke lapu peacefully democratically belen itu movement lembong kuno sabe itu make mang mangalai self right to self determination mate breaking thing kaso gini misi om dengan ingkan dame itu article 244 thing itu untuk masa de mecha ko tabe gamtami MOU dame la song de he udan UPDS court dame di udan non du dame dinanjia pot la dam so peace court bang ke final peace court ko ko joga te mangen ke sing dam dame akino Tapi raso final piece ekor dong tame 244 iya lama kat bangke itu dong ke charge asong kan apa asong doan akan charge yang lama rasa lagi kau itu tan non semen ni tumpini datang so pinang ke mai ban gitu tu mang lehano ladang so piece ekor da join pen pinangan dema tak political ali pen di prante kono pinangan dema ke concern citizen dema ke ahok alam karinje tu ni dono ta pinangan dema ke misinterpretation pen alang tu mena jong political ali pan claim tu sabe tu ni kono la bangke tu jong dam dis sabe mo ki bang dina lapor ke kasi tu pini na tu pirangki amai long tu kan ni tu mo la no ki bang jinangan ni la dam so piece ekoda ku tha komasi ki chok chema bala so piece ekoda ko pen din piece ki so ni mama ko piece ale do jima kono so close mas do sang ko ni ma kono so closest bang si mane mama pa prapjin ben pen ben jima hala bang so ko tha bangke ini tu kelana ka rasto mo ben ki bang kelana ni seminar pagoji khane tu se kontang la so seminar bang la so chiklo mo itu tentatively itu 25 to 30 so mo si tabang so seminar bang la ko bi kon ka se ko
Athige social media long than side to chokchi. Itum sorsara ba chokchi labangso MOS pen itum pan official itu cuma polosin home cuma bagi itu ada brainstorming discussion asan intellectual tu pen kapre professional tu pan hansi karya kaya kena cing man karya ulang ada punya cing man atu mabang kurang kiron hansi itu kaya jenarani dat itu seminar itu konsi rada pan klar da kami sesuatu pun pan itu sikon Song Trabatum Bonsama Farman Central Government si ekor dulu. Kalau bangso ekor stok tandek pen, itu tapi dua cor dia song, tapi nama song tu pakai pisi. Alam itu hantamin itu ihu isi ke nok bilo, tapi ihu isi ke alam itu pakai kaya farman sekarang jatuh, cuma hapen. Alam Tuhan perempuan tolong tolong kambing long ni rok ni cuma botak pet kami ini kan sama dengan macam ni. Siapa bangso ni tu arcudun depen. Penang social media long muli tu risoi dan non boleh kami ngomong. Penang lam cepat coy tu. Kalau bangso lam cepat coy long ke penang karpok tu dulu. Bangso kajo mai long. Mesti alam itu arcu dia. Mesti alam itu arcu benar. Lambung mesti kau itu benar. Tapi locor dia song, pencet pun anak song dia song kan kok. Terus nili kaning je pun gantung, nili kacung nili gantung ke lalu. Ini tumon, oi ini tumbong. Ini cuma kasi jong pen ke apa tadi. Ini tum jong si labang so ekor kecok je pulutante. Kecok je pamelo mah tadi lemah itu kado kabe kiti cimaya. Kona si kecok na kecok cima. Koso kecok adi tinggal pacok na lang. Koso kecok cide mo situ pacok cide tanjang di mana bangso lang na. Nambang gelap polisi ini personally mana main enormous ini mana kanton kansa mana ditutor bangso lang man tutor di dia. Ahok song drop tum kacito ay korlong. Ini kan sambung jin dia perlu jong si artikel 244A le yang tu isi atau ketuan isi stok kontrol deh. Tipon sama kalau autonomous state bang dia, ada tu central government, tapi state government pentamila song drop ke kacang tu binong lo. Kalau bangsa kacang tu long kami itu mending duk lo. Kasi artikel 244A abedet amat. Kalau bangsa ay court pinanglah cross aku cok cedo itu pinang jong. Kalau bangsa ay court kicok cedo belum pen. Kalau di luar dia song ada pinang ada bangsa ani kile dulu kasong pinang langar boko. Kasi di kan ingin itu tu mungkin la bangsa ay court kile pinang tu kan di luar dia song komen. Tapi pinian itu me la bangsa peace court itu angton kicok lam kunani amai dan engage. Kasi pinangan ke arisoy jan mo pinangan ka ke long lo kila sonsi labang so ay kola timon is kang lo jay labang so ay kola joine karbian long a future ke hemodak ko labang so ay kola joine karbian long mo ke bang bilang ni si satu pijik dalam punji ahok kecok che do pijik lo tante labang so ay kola long close wise itu discussion tu na senung hejong itu kor ke sino long paling jelo halabang so ay kola akan penong si itu ndak senior advocate jeno constitutional expert na pilipinan senior citizen untuk job happen hal bangso seminar oleh itu hal bangso across wise kopisi kecok cima itu lina na penon bangso ekor long kejong dam tibang ke hal close 2.3 lo kecok cina itu si close 2.3 lo kecok cina itu tante non itu kami ke tekan kali awak pemani kicok cing diputung kami ke tekan kalilan masih itu pacik tondra hala bangso ekor kopis kicok cema itu uthor cing lah cing saya kini itu cetanan tapi kicok celong ini kicok cing pudam timang hala bangso itu buci muthe non ke bang hilang ni pen oi kimi kongbong tapi songbong masih lang ke songbong jago masih pa bawa bang itu klaim nang ni bang ke itu karbiang long future ni karbiang long ani sejang tumbang ini asap tu cetot itu jadi itu macam tonang itu macam tonang itu monson ingin promosi tanah
Kumani si kurang dia main pen bang ni pangja. Kumani sosial media le kumani WhatsApp pun kumani pangja ke. Hal bangke karya khai kan karja ponji. Wasong asong japun kami aning run uji. Non penangan sosial media long muni kita ponje atau hitung bahini ke khai hotu. Atau bahini presiden yang aku mencikun namji. Hitung bahini si khai hotu. Hitung bahini si aku mencikun namji hitung hitung apur timur langgamu hitung kuna si kecok mendek itu. Pilihan kita ini hitung bangso ekor cok krim kuna si amai si ninjen hitung. Cok chip orang tu kecok macam apa kena hal masih kena nanti. Lapor pasal ni sejauh ni song man jore song kan kanton kan tiba bangke yang long isi unity langge. Nang lapan ke jong ke kat itu cintu ni. Lapen kat di local dia song kat di student association ke. Apang ke kami akiman ke lalu artikel 244A pe na berke. Itu ke ni kan sampai cepat lang di bawah. Si artikel 244A aparman sini penangan lingkan pen penangan kecil song pena deng pun bonglo hal bang itu kusu kecil song long si kuan si kam keklen malam itu sertifikat kan cepat lah ini itu kaya autur mah kaya aparman si kerja mah lagi di sertifikat cepat lah itu non son muni tu anding bang untuk di keklen mas sentiment bang keklen mas spirit bang ada lagi nasi labang suai kon ahok pet ke chok che ahok pet isi ni ke chok du prudante itu non labang citi ingora open hongkep la so bangso adat an bong si seminar loji hala bangso seminar lo kami nali tu tong kami hala bangso seminar lo itu karben open ke thek nai tu kere nai bosi tong han kon na che than chimung na ate isi ka no chale song तुम्हारा responsibility के लालो जोंगदुंजी बनोते जोंगदुन पमिनंजी claim to damp to kutame ini tum claim to damp to no kopi si cepak keng nang hal bangso to war si dang jiap ni mata kasi pinila bangso